Ini resepi Tuan Tanah. Resepi Tuan Tanah. Resepi bos. Bismillah. Minta sikit. It's very moist. Dia simpan dalam freezer. Dia kata boleh simpan dalam freezer 3 bulan. Sekarang upgrade to 6 bulan. Oh. Taruh freezer betul. Ya, recipe now upgrade the next level 6 bulan. Food lab test. Belum lagi lah. Nama apa? Kek carrot perempuan. You use golden syrup? No, kat rumah saya seven gitu. Please. We also use the pineapple syrup. Ya. Can pineapple. Sudah aku. I use pineapple. That's almond, is it? No. Walnut. Walnut. And also carrot juice. Carrot juice. Letak itu sikit saja. Dia otter sikit. Sedap tu aku pasti nak resipi.